Medical culture that say anope mi den komo mu hampa na de bro. Mene company pa oda Ghana Scholarship Secretariat. Am ne bi di san komo. Fa kwanya be fa so etimi ensaka scholarship. E wo Ghana ha se wo ya adusuani nko ade a. Ana se bia wo ya wofo na momo pese oba esua ade ko na nimpa. Na open scholarship e de amano anope bi di san komo no. Premier bi di komo friend no Mr. Kingsley Ajiman or your registrar Ghana Scholarship Secretariat. Yedi komo live Facebook BRYT 99.1 FM Bright 99.1 FM live we betimi ahwe na wo de questions e de afa ho de amay ana say 0243968291 and your WhatsApp ana say text line 0243968291 What the questions ne ba openi alternate na yedi komo no na ahobrase mu a the questions no so atu edwa na nsem bisa no ye no de amount me sai ka questions ni bi da listen to it on the internet mybrightfmonline.com mybrightfmonline.com and as a live on Facebook BRYT 99.1 FM na yedi san komo afa scholarship hopa e Ghana ha no test line and WhatsApp line BM 0243968291 the questions in ba ahobrase mu ebeje na yakenkan na yeye no e de amount Positive Bright FM 99.1 the from Solomon Kofi Oakley Farsight Enterprise, the memory, but Vanna TV. Michael 20 will keep you healthy by supporting your immune system. Nsem di kama aso tie no enkomo a free Ghana Scholarship Secretariat na de brano pekasima no edu na bono nko ntie Bright 99.1 FM opinion be di komo atena se Mr. Kingsley Ajiman on your registrar Ghana Scholarship Secretariat enti no mesra utie na the questions no e de ba 0243968291 that's not showing live on Facebook. I'll meet me the questions no at all at the amaye. Now you do come on sa we are for and as you school near if I chose Samri, Momode na Jebre na T Koma Ebe. Mr. Kingsley Ajiman Akwaba. Yeah, me do some here. Nyamia Makwan. Nyamia Makwan. That's right. You come on say Ghana Scholarship Secretariat. Most of you maybe say Bright FM. Yo, bedasimenia manyanya wani madumi de mabe pie epoema ntem de le hu be hia se medi ncha kese ebema epoema ntem ra osaje fo amoti for panyin asonanfo nyina piesie
I mean chia loyal ladies in so region mu Captain Empress any the Crawford nyina the regional chairman so chairman Kisi any regional executives nyina I mean chia me yonko brabo bi pa wo Kumase Dr. Nana Kwame Anoche me jisi pass wo tie me na asemo bi say de akwese wo bi say na Ghana for that chente say because scholarship secretariat there asuya yetete enipa emom nimde se be on betumi anya skill no matumi dia eden SSA Ghana enti emra kwesi kokko efri Ghana Ghana nya ye fa hodie 1960 nya ye fa hodie no 1960 na Ghana president odikan Dr. Kwame Nkrumah ete scholarship secretariat se abusese aboni ko enti esi enya so ye bia ebetete Ghana for se be ya Ghana for betumi de ebetumi de ya daachia eden ahye yensem efse nimde ne yedi ye bibia enti eya asuya ya yedi mani panimde Kwame Nkrumah trimu pono de nanka ebetumi enya suahunu de yetumi de eden achechire Ghana enti ne tofa bobu no sana botaye nankasa eden etie na so hwa over the years if you say Kwame Nkrumah koya BPA ayi Ora Tamils nyame fa de kra nya den NCAE ba ya bedu Ora Mahama scholar secretary na won tinidin bet scholar secretary tidin a na ye asuafo bi a oma ho akoka dwamu ewa bruchire ebi afe ne fa na o madidi sika nya den enkoye na not ye will be an friend Northern Scholarship me kanche tie for pa ni hyesu ye nhye nso ye yaba bright isu de o person ye pray for kasa bright so na ye dey o kasa because bright in dey do a chiri pa Bright listenership no so o ko school a o school fees it was free enti se obi aso 7 regions akan e wase ha o se enya djuma wo mpe se be ebru se be enya do nimdi asem ye kan yo enti eno so beti hu se beti school secretary din a na bia afe ne fa na owura Mahama na on first sika enkora na didi sika nya den enkoye enso owura Mahama essence o sremuni no o enjoy the Northern Scholarship no enjoy be free na be only be school na school for penny for say o muntumi bie school na no if you say ka da ho no muntumi nya den entua enti say na make can free Kwame Nkrumah mreso na school secretary no un sedent yedi na ye djuma di ankasa na kra ne ayeden ya kashe ebi se mpanyimfo na abako ni nyina no na me fa ne se entity ye fa ehumesua no na normal kuma so bebre te se de Ghana for Nyankopon fa Ghana for so a free 2017 for ebedi adanse a efi 2017 enema na oti was scholarship secretariat se bia o ma din koda kwa brochire yentuo moka enkoda bi ni kra jai suku ebinum bob brian senen fata ebinum afa krono sebi ebinum afa be sibra santesemi na wonti biem ama satan kra before o mampanyi na nado danko akufo ado wo ba no na Ghana, we are blacklisted Ghana with most of the international schools. If it's not secretariat, no the letter qua, it could do a scholarship commitment, no want to mean anything into ya. And next Sunday morning I NTBM. And Nadani, ama yesterday, Econ. It's not me cases to do ya say, upon Penibia or Baya, no be page a secretariat, ne, yet to me, for Enchebia Catonabro, Nabato be Druso. Enyo ho media nkoyo ho media eto bi e kan high free high school asema ebi se na mo de free high school anu kwa na betu bu be na nimdia ya no ho a se obi omampanyi bi aba na wo se awofo na ye ko John wa hai be se etu pam your school fees at time no no so to your school fees me say no e pe etiefo mamo ma ye remfie ho na erefie ya no me ma ye remfie de biara da se akwanya we ya nya ye ko school free na nim dia dewom wo ko high school free nyame sra Ghana man nyame sra mampanyin ene ne mpanyifo na no djumadi omokoda di ewo yi Cape Kosi o mampanyin di aba se nyame ya dom na Ghana suafo ne Ghana wofo mo sama na kwanya this time round no from next year kono school no omo bia kwan se koji no
na fa tua school fees ka e tertiary ye ka tertiary anaje say any postgraduate school be after high school no say your diploma awarding institution say your degree say your master say your PhD or the akwanya ba so betumi akobo besia na abo besia no kra wo wie school na on ansan I just when we national service ewie na we san we national service ko asama wa afia ka ho ansa we nyadwuma wa yeden wo tua ne kakran we ni so ye ni na we kosu na scholarship nso yeden e wo hon ma no so betumi aden access na se from enkoda na omampanyi dada kufu adaroma oma ye wo mu free no nyame adom na adom so amomu free high school no chese kufu ma na nanom no omo ye wo mo kwa omo enjoy national health free omo be enjoy secondary school so free omo we secondary school on be kwata share na akonya bi so abasa on betumi asa afamu troka be gidi se nyame adom na kana fotie na se ye kono se de ekoye enya me wanwa da se bi ebedu tam on be wie tertiary in 2024 no crampo na bia ware konkora ya no so be free. I see. Wow. Okay, it's scholarship kwan ben e be fa so a obi sabeti aka bi na ye stage ben ni pakro no school komu na ebetimi nsaka bi. Enka no de na ho odene. If na koye esumasi dwa. Be kai mfie miensa ni amiru a scholarship secretariat. No mo computers ye mienu. Ene printer baako. Enti na ohabu chemu edu konkon adwuma no mo ye ne de ne de pen na ye den e chro. Enti na wonti obi anka sebia bru sebia nyado etiefo sebosumi so kra na se ese masisi omo ho a age so ma nante be se kwansi be se edu anso mo nya ba bia ye den esisi omo washrooms kra na ebi nya den eni ho be call me first me officer me room adamadwa oni madamadwa akonya na ma tena so jade epotade no ebi na see me office there be ohe emfodi ni wa ham no betrem chese na enye egu na yenso no even though you said the office of the president aseno your direct ministry supervising a ministry of education it's not owura professor Jane Nana Opoku Ajima ono na minister of education ogu scholarship ogu ye egu poto na ati enka oyi na ati enka obi anti enka na esumasi dwade ese no ebede nipa kra yede ate aba pebi website wa ade ye titinim ye titinim die no website kra na bi no design patrol dada baako ene saloon car baako eno etu to aso 30 minutes bia eso mugina na ye overheating sebi ebu sebi nyado na nye ba bia edipa tu betena ye den eye dwuma enso nyame ncha de ehan baaye nyame ncha de ehan ni gusu gina so na han ne bekoso ye den ejina so efso mampanyi bia ba oje hu masua ye den etom o mampanyi bia ba kase so be high school na se hu masua na se no kra na mamu bebo no a ope obi so kan se so beboa ama teacher fo enya ntete na nurse fo so enya ntete na mamu bebo no bia no so de den ope it's say more website more foot me access from 2 computers and a printer they say I call 100% digitization. Okay, digitization they say the above from kwa na ye niema in a space of 3 years. Now for ubisa say ebe den na nipa na ye den enya bi first ni na sumasi dwa the year 20 mami french akese pa ma the Minister of Education, the hard working Dr. Matthew Opoku Prempeh ohin ba scholarship secretary da wase omo seseye ene scholarship no ye decentralize no ye the scholarship aba by district ye the scholarship na eden akoho na 2018 ye shase ye the by regional level ye hu say ye last year ye the call district district bia munu yate bibia friend district scholarship review committee sa committee we no na eye ba nu madwuma bia o madwuma ne se mbebo scholarship no de wo district ho make district asem de na mabedu Kofodia de mamintia Kofodia mayor
the honorable MC for New Draben municipality. Na me fetch akese enye dem emano. Enti in every district bia ya te say ko we. This your ho na eden eda no. Na nanoma trenkwanya. Wo district the traditional authorities no. Almost some representation eden wo committee ne so. The Ghana Education Service Directorate wo district scholarship on the row e potem more so dem say information services e community num say mosque masalachi baby bia enti many pa bete scholarship no edin enti o tro nyema nyina na de akodan district no na district no SA committee no ahwehwem no ma frewa mo aba interview e district hono mo a yes I did last year no ma me kan twanya so bampani Akufo-Addo ba ya na the year 2017 I had the friend local tertiary. You can local tertiary and person say school to us after high school. Say you private, say you public, say you crank there, say you abide there. No a training college, a training college and your friend college of education, nursing training, a great college, polytechnic, technical university, university college, university, from certificate awarding institutions to PhD awarding institutions. Okay. O mampani Akufo-Addo tena say buy no see there be. But the local scholarship in the eba it be from 1960 scholars say no be a friend local scholarship and as a local tertiary scholarship a tia for school fees. It was by the year 2017 yeah awarding nipa be 1,785 cause na friend na abani na NJFM. The year 2018 yeah awarding school esua for ewo asoya ma obobo din na awarding nipa be 8,950. The year 2019, he awarded nipa 29,000 scholarship. I used to this decentralization scheme. And every district, every constituency, Ghana, Ghana, Obia, numbers omoyeden, omunyaye. And yes, we will say the moye munumane kosro. But yem pekwen bisni en senye den, e peja mubiem. And tia say for Bekaya 30th of March and on Mampenye be the chire from 1st of April. So bia open scholarship bia go online www.scholarshipgh.com www.scholarshipgh.com enti enipa be brena ko platform so koye den e koye application no ye to portal no 30th May. To portal 30th May. As at the time I close, no enipa be say 285,000. Wow. And our application. Now our application no cost system no sa time no. Na say see anu say ye hye ne said that enye so sorry anu wo scholarship no ye be portal no ne bra no. And they say am no ka say dey atom. Ya to portal no to cost wa enye ye be say biem ye be announcement said ye first one as the phone so to me ayen akwakoye. Now online application system no okoswa why your registration no be say bisa onsem or attach documents or admission letter or ye ka scholarship eyenim de enti ese wo ye obi a wonso tumi wo nim de kakra sabi enye bibia keke te se mre bi atwa na nim se owura ma mre no or the Ghana suafo akwa teacher boy bi online no now you appeal test from we no into system no eche e district okay into no on be apply website no so name mu no interview so there interview so about district okay so they can into ya be select district offices no municipal assembly in the one as a night we can say yate district scholarship review committee committee right enti enye dan yesi ho right wo mo yo modwuma wi a na ya oboko enti obi a ko ni district na afie de on dey ni kan wo mo owura panya be de chedi be won mo ya digitizing say unse be kan say committee be kan membership ni yeden e kirewo ba afie ye de nipa ba ko bi be kan ho eye MP owo district no enti say MP ni NDC MP a obekono no so tisubi o MPP MP a obekono ono so tisubi ono so tisubi obia o ya panel member bia no obia uko committee nanimu a obia obibi kra ne nsema ya friend etese phone ni ya friend ai palm top device enti ya fanso owura samo
all your application no okanse obeko ote Ebuakwa South Municipal Assembly obeko ne mpanyifo basia kuo no obia kra device bi won nsem ye bisa won nsem kakra 4 thematic areas ye be score over 20 obewie pepepe no na de obia abna se ye replicate mo nyina awie se stage ya du edimbe pie kofodua because of Ghana all the 16 stage be a friend the validation stage se any tertiary institutions no enti afan se Shamo appear before the Ebuakwa South Municipal Scholarship Review Committee no osi okosukum enti afan se enipa be say 100 nyina na nadwuma ye bedi o Eastern region say all the tertiary institutions ewo amubo odi no ewo Eastern region nyina no omo represent enti e puli data na ne de amount na yeso ye validation he say ampa owura Shamo ka kire say okosuku ewo hoi ampa ho okosuku school fees now or input to a system say any school fees no is that the approved fees also tia Shamo no or student in good standing and the transcript or the bedan here no and sape paper na more cross check cross check it because transparency is very key and a validation so extremely important one yan sa e maybe atwam na nipa bi tumi ye bukata one hwe ya na in admission letter crowns near mom scholarship then some ha it is that stage when you are bedding ya bedu ye wia say nipa na ye validation mo mu nyina ni wie no afeni ye be call back to your office na ya hwe se sika ye twa atudwa se afie ye de bebo scholarship hu adwa no eye 80 million na ye de bebo hu adwa no ya fe ye be ranke omo 20 from the interview na ye be rank ya yusus kana ye fancy be do be say the 55,000 person na 80 million san na cut okay enti emu da ho pa enti afia ye projection say ye betumi ahwe asuafo was apply from March say me yanya ntie say no we papa no dey high school by free o say papa no bi abodi na for abuachi bi on the carry minimum biasa Dave say also nya ntie say nya okay say September obi so nya ntie say September enya nkrofo ke kanu so nya ntie say no bi say bia okay papa no our dream school kon no wan hwa papa no be ama wasifo ya omutroi okay name today begin say question when you imuaye mpacho utie Bryce 99.1 FM yene honorable Kingsley Ajiman our year registrar our Ghana Scholarship Secretariat na yedi kumofa scholarships hu nyina question back abane say udi kan say local scholarships no for tertiary institutions e Ghana ha no scholarship secretariat mosa ma scholarship ma wona opeso kusua de amanoni ana yes ye mapa enu bi na meka se owura mahama mbre so no o de Ghana suafo ko Algeria so mun konkosua brofo emra Algeria ye anglophone ye francophone and Arabic country okay. And I'm rich shame no mo ye niam ne basabasa and the foreign ye mum yenu ye wo de kro abrochire kro na nkasa etonsa efre Ghana se monfa esuafo nye den emra meye den na emergent tete e wo your school na no ansa na ye be 2017 na countries ni bebre na ye den etwetwa sa akwanya nu efise ode nkora ne kwa na ban so wasudie kakra te se o madidi sikam na enko entina bebre na enye enei mamenda the foreign affairs minister say papa ye honorable Shali Ayoko Botwe na da woman ene countries na ba ma yen sakra ye ma o wa no bia ba o Ghana wo ma traba mo fa Ghana for mra me mo magent tie ene ka Ghana eye stock commodity ni trade or stock exchange so make say Ghana bo na ye den akosro papa good and ye what ye Ghana buy na nkasa so ye den Eden Crawford call direct. The no ye buy ye sakonya no ye bebiem bebre a countries bit say UK no USA Canada Germany no ne other countries France no nyina ekeka ho ti eno so asem no eno no okay now kwalese or trophy Australia no tie online also no kwasem ne mo ye adwuma de now so
come here say na mfo bia what throw emails e de bremo no na wo munya response no intentem emma schools no approve of the scholarship enti no e be aka mo hwe na mo ma emails no response no enko intentem for mom e bi mo say raise point say email address no o say schoolsec.gov.gh at gmail minimum sanity here me dey betu dwa okay good no and so o kan wasem e wo ho pa Right FM we so I'm hear messages no questions no ba na men so abo eti an o say district education support there no o say me na onim say mutua part payment emma school for say school fees ni ba otua part of the fees na school ni no so atua part and also so no ho asem etisen say guso e wo ho no mo a na we na normal edama no fa ni din anka ho 0243968291 me give say bit of a course na me bi so e de aka ho ami hwe we sisi ana good, good. Na me fa last one okay answer questions we na me fa de aka okay ayemi nua ba na oi of free Australia no me bejina bejuma yefo anam na maka se meals no de I said the course you baby brace and meals no so tie a day when your meals crab it me hit meals over 1,000 na ya na omo wa broche no ya tai catch from say you will be a friend of diplomatic communication channel say bibia na omo fe ma Ghana mission na say Ghana High Commission na e wo mu krum no na sa omo ekoho no ma na omo de ayeden omo de abrey last year nipa 29,000 no enyomu nyina nya full scholarship. Okay. Scholarship ne bia full and as partial. Enti ebi no on school fees no yentua ni nyina na e partial. Okay. Ebi on so na e full. Ba fie die esanzo manyina na do dan kwakufu ado. Na masa 80 million na femu. Sebi enyan confirm no metu akọ Burkina. Wonu de scale modu enti 80 million Ghana cedis. 80 million Ghana cedis ya hwese nipa be 45 to 55,000. Ebenya won faso no the tuition fees will be paid in full. Yeah. Okay. Bright sell trophy ko Frida Sokore na opeso hunu mebe na afu scholarship results so EBP. Okay, scholarship results foreign one in the appeal. Foreign ones in the appeal ma omo mbekwa bochiro ma start ye omo visa ho niema ama ye send messages ma obi bia se wanya wodi anye ya next time we try him. Local one no ana make can say do validation ye educational institutions near den eye the make can say do say acha by mid of September there obi bia or qualify bia ebete ho asem because ye pese ye bibia na etua o school fees no crampan so my den school abie COVID intimate sure some school ni be around October ho baby ye be break sure say betua ansa obia akọ school. Okay, all right. Adamu Musa Raha ewa ha na me kwere man ka bi de like say enya sempanti honorable mamema mi abema so fara ntu ono ye Eastern Regional Deputy National Coordinator for the MPP be makwaba ye jaminua ngidi so ho ye na me adom mo Ghana Scholarship Secretariat wasem ne ye kan yes edin ko maka kire me madam ase ene mi chiama tiefo nyina so na no pay na me de aseda PC so ama yewura Kinsila Jiman ye registrar for the Ghana Scholarship Secretariat. I'm say baby be a betting in Kabia under a dish of precope. Yen beto no, yen twama no pay. As I say, why no. A sogan of phone in answer any. Nature ye kasa ye mu be a man no, a man semono. And probably position days in government nyina ya na pressure among for the toss so boy school fees by say base no. Ye no about to clear that bed in the fear so. As I say, I didn't move the whole preface and already can I can. Anything obi anya pe now the website na ma no okọ and largely obi anso obi anso successful no when you kra no jimi hu di say ampa competitive way na ayeden okọ subject ade no tu ana antima ayeden amfa ana omunya mu abotre nya mu gidie etwen the following year no omunya nti omunya gidie kese scholarship secretary to say sade na no kre enye second na bi no obi ye nti scholarship secretary tijuma ma be Ghana ha through you work in Kinsila any the minister for education you are napono so Ghana for ni ama o how e dey mu bi so as amanofo no e fie so kra e fie so ti ne dey e kan na ye ka ama no mo
9 throughout training college first degree my second degree my second Nana Danko Akufo-Addo efo abanwa no so e wo Ghana ha no since 2017 January 2017 no papa yi ekoda scholarship secretariat no that is when a dean scholarship secretariat abba Ghana for nyina no obia okọ school bia teacher for obia like education ye na assembly no wate even pharmacy krampo esa so mutu school fees ni bi eni ti am school abba eni da so abba under president Nana Danko Akufo-Addo nti e ba ya na ye mo ni mo pay for na de mayura Kingsley Agyemang very well any napo through to the president. Okay. So 0243968291 0243968291 na I mean jo questions ni bi na yemfa say emails no reply no ehu hia na kwalipa o say ebe ya kamonfo obi na on reply so onuka nuka betua kakra e ka wo mukro no betua obetua na mutimi reply emails no intention pamfama wona wo apply na pese ye bisa honorable Kingsley Agyemang efa scholarship ho efa emma honorable Mpacho o ka so the email no ene website betuja afi your website and kasa www.ghanascholarshipsecretariat.com www.ghanascholarshipsecretariat.com ana your emails no bako ye info@ghanascholarshipsecretariat.com okay info@ghanascholarshipsecretariat.com info@ghanascholarshipsecretariat.com and I say scoresec.gov.gh@gmail.com okay but you no say so be scoresec okay .gov.gh@gmail.com okay all right Mr. Wa opesa wa apply no what's email no I that to na fe website no so okoso a scholarshipgh.com na wa apply na say email no send email no eko scoresec.gov.gh@gmail.com before ebeje wo so na omode onsem no e dey amount okay we say ni issue mail no still okay we just say on body ka wan some the danti we be hwe na wa reply mo messages no e dey amamo em say bi dodo na watch and say mo be reply na schools no to me I verify e dey amamo 0243968291 am ko Facebook na me kan messages ni bi charity e chama say or share live on Facebook na your friend Chairman Honorable Kingsley Agyemang, good work done. Honorable Abedi Kwadaso Kumasi say enjoying live and clear at Big Joe Shoes near Kwadaso Onion Market. Yauseba Amakuma Himfie say also sharing free Gospel Oak Barber Shop by Amakum Himfie Kumasi. I see I'm trying to put Kumasi for na you show na boso. Honorable you better ya sorry so minim bibia me say bibia pese bisi su gina ye bim de mamia yo me da se ese asempa etia de mpese me kanyina ne se afia ba ye kotui ene mamienu Ghana mpanyimfo a ekọ elections nyina obi abedi president ni bi pay me make sure say ba ko ye president na Adamadwa ana mete so e wo office wo ba ko ye president no ye Ghana din bone if say na ontua scholarship commitment ba ko enya akwanya ne nso okoya arrangement of Cuba for Ghana medical Ghana for bin kosua de no na cost Ghana nipa ba ko bia $96,000 nipa ba ko nso ba ye no okoya renegotiation so table $55,000 per student enti ko tertiary no munso benya kwan ye den enye bi saa campaign ye koyi eye hu basua ho asem if say ye da chia ye nyina ye se benya nimdia ne ntete sabi natural resource ye wo gold ni we no nyina na da chi mi ebesa na so de betumi amanipa dwen aye den atena se no nipa no wu kra ye ba se je bi dan kwam ye gusu kenkan mo ho niema ye ba ye se kwam nkwan kenkan mo ho niema so mo ntia se enti obi bia wo ye yi a oboa ma homesua koso no ese ye toa ne so ebi se owura yire Professor Jane na no Poku Agyemang
ono kra no krampo na ogina so ye no krampo ne makra nya scholarship o ma ne ma scholarship mo ko abrochire through Ghana scholarship ekosua de enti scholarship no hia enti obi oba ya ototo scholarship asibia no so ototo Ghana e mabu ase na ototo Ghana nso ekatumi otumi nya scholarship esua de obi ti be Ghana have bia all the districts I nipa 295,000 ebenya ho faso ebetuo mu school fees aiden amomu free we ena ya bato we ena ya kanko we na ya dachi aba woto ye na de high school ye den eba yo bu bebre nipa 1.2 million enya ho faso aba na woto ye no ana fie tertiary we high school na wo ko wani no so wo benya kwanya me etu school fees aiden amount na wo senya kwanya sanso aiden age besia krade aiden ahwe ho ehun sua ye de enti mum yan toaso the only thing bet me twa sa na man is yen sakod dania because on your so oba onye waka sebi ebru sebi nyado high school cra free SHS cross so betwam how much more tertiary na sebi the editor duane adi cra yenya bi ni na kelewele question back hani o say o kan say e bia obebie portal na ma wona obabe school afinit me apply na no so obi a we school de da fe o pese ko obeto otwaso no betimi apply bia na asi ebie dia na ebie no okay but I say website no be say website no o search Ghana Scholarship Secretariat eba be mienu dem mienu nyina ya adwuma Ghana Scholarship Secretariat.com okay and e wo scoresec.gh.gov okay and also okay. But they are active pa yejuma pa www.ghanascholarshipsecretariat.com okay and the active one pa okay .gov no ye they na yonko papa no time no abandada no okay good okay and no okay I hosted very strong one enti no ma chase da wana ana the portal na ye application different from the website okay portal na the application here scholarshipgh.com and for application no ya tom kakra okay so who here say mo be bia na mama for apply you ma san tum enti no scholarshipgh.com okay ana me se manya ntie se papa no the free SHS buy no enye papa no koye ne ensem fata no the free SHS buy no manya ntie se wan hwe obebie ebia September mu obebie bia papa no ebebie all right but main website for Ghana Scholarship Secretariat no www.ghanascholarshipsecretariat.com good okay na kona me phone da ho ufoni da ho nice man fine guy it's not really I'm say unya pa cause they were back and forth with this from Australia no pay Adam Musa me no me da se na unse me bebi am free ban ntin ya na tambia ni jaba me na sei enche bi yenim se zongo sahoro ya na se bi ohia wo ho me ana me nkofo a enye kasentwi nenti ade betimi ede me aba be ka papa hu any education no enti akonya me da ma me ne ma me papa mo asepa so mo hwe ma me ko school etimi be teacher ni ko university I am masters ede me aba nipom me kan nipom wa ede me wura baby papa what I say enti se akonya wo e ma ye nyina se betimi apply scholarship a enti bebre na yezumo for mayoa bako sa 40 ye do metu kwan e wo papa ya abreso ene ne onyamuti a mo kokko medicine na se me maame a woguma ya fi odu hospital no hu se abayiwe eye muslimi ye friend of fati ye friend of amina eno prekopa na akwa wasa nya ayaresa what I say e shon kwan e ma ahotoso enti se bibisi awo ho ma ye njonofo yetimi ko school free first na ye ka omo so mo ko enya no kre papa we oni ni papa mu no mpamo ye na no mo nye nenso ene ye nyine hu se obi an yemu ye pa Ghana ha we na nado a mi hu obi amebo ni biom mi nyamu sama obi de we ye sore so de nenso asem wo kan me ye nya nkunta bi kakra 2012 ana owura ye mentina e bo ne tefa e bo ne tofa 2012 owura mahama odi nipa 250 Ghana for call Cuba no e cost Ghana $24 million o man pay na nado dan kwaku for Dubai odi nipa 350 akọ in just
4 years it cost 19 million. Value for What I money. say enti asem ye kan me hwe ni o wo mam yenu ba kokodi ade ano no o de bo $96,000 per student e bro 7 years down the line and could be expected say can inflation exchange rate in Quebec kosoro yakwa so from $96,000 per student to $55,000 per student. It's not correct, mama. 250 na ko de ko to be the 420 na ko. What Ghana bro? 10 million difference na fine. Ready. Okay, medas Adamu kasa no okasa ma nunuanom Zongo yes. But are you open to everybody? Francisca ubisa say your more scholarship we are mrebe na benya kwa TSK no say ne honorable chemu no we school a There be scholarship dey free. Free po. Loan na say omokotoma president we ni about 2021 na. Loan no to mo be ko 2021-2022 academic year next year ete mo be nya so mo nyina ba kokoto obi o te share bia enkokoto abandonment aso no eno so guarantee bia kra nya den enka de o hia no Ghana card into we school na national service we are na so o sa cha wafia ka ho. Okay, and as effectively you have 2 years moratorium eno kra na for start year den etua ne kakra na wo mpe we sebi eno ase bi atwa me echinya no ire bi keke echinya no keke As a stroke patient. ye chinya no one any stroke as well na no exercise ani ye chinya no keke ene de anya bi o ene anya bi e to me from troka if so be my enim de sebi anya do opani a wadi mfie dosun a wo bi akube ene opani wadi mfie dosia wo twa nka agu Bright FM. Training allowance obi so be mo akọ Bright FM. one again achima ho enye de obi akube anope yene no ho esi akwai kube no ye de so Bright ogaye FM. ye dware gusua sa efifi o de ko se fam bi mfie du nu ansa wo nya ho faso obi mfie du so ano de high school ba no odwen da achima ho wadi mfie du nu ozi high school nye ebe se Ghana e wo enjoy bi na bro say honorable Kingsley Bedase anope say obeka one de nkomo eba ofri Ghana Scholarships Secretariat on the registrar oda ano de sankomo de bro Bright 99.1 FM gidi besia na ya da manze mo de mo comments ne mo questions no de ba from Solomon Kofi Oakley yes so na anope nyumadia aka ewo kasafidie so ye de ato questions bi na ba ne mo ambantem ntino yentimi address nemu oko website no so a send your to dwa na ambrase mu a watimi access mi gidi se wo you know questions and answers we wo na all the questions afa ho e dia amawom minim se openi na mabi ho no mo a besides email ni ade no obetimi afre directly ana eja ebi so pese woni obi kasa directly a watimi eno edi nkomo fast scholarships in ho yo we dey ma me fa esan say aye apuemantem aye home no amefa me secretary number enye den entudwa good o friend na Eurabaka makama ni dindi Jennifer Jampo okay ofri latehano good musi enwanu ekwapin for the adibu de Bachose for no it 0246 83 43 54 0246 83 43 54 Patino ofra benya Ghana Scholarship Secretariat secretary na onene din komo Jennifer Jampo Pachoan good ona beda sibiem beda se bru etie for rebesi ana de aka no eda to so da nko setie Bright 99.1 na yem physical sen man mesra nkwata